Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi uphuthu nqanja ngephuzu manje iqomani. Bathi mfane mpande semncane wodanga bathi daba ethi mdalanti cha bamsukela bathi ngani ihlaza cha. Ufunza abaphathi beze nqamalana lo delusions bathi ntombi zimdansa kanjalo sithi umuhle webhonzobhonzo. Umuhle wamatshe iqomani. Kunensizwe ngibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi sawubona umqeqeshi wezinsizwa ngiyathemba ukuthi uyaphila njengoba nami ngiwumqemane wali ngiyaphila mfowethu ngithembe na ukuthi uyaphila la khona uthi ubafo ke okay ubafo usheke isithakazelo sakubo uyazibongela ke kancane uthi ke ngidabuka phansi eKZN eMbumbulu but ngokutohoza ngisegoli ngiyibhungu elisalisha impela elibukekayo kakhulu futhi awusukani madoda yabona mfowethu ngiyayithanda indlela ozigqaja ngako umthizwa bakho yabo ngaphela fanele ukhumbule ukuthi this is the only time empilweni yakho yonke uzozizwa ukanje usafresh kanje ngoba iminyaka neminyaka isecond nesecond iminute neminute hour nehour wenze njani uyakhula so kufanele ukuthi ngelinye ilanga usuqamile ngenye indlela usuthi mawusubuka izithombe zakho zobusha bakho futhi yes anginsizwa ngangizigqaja ngangenawo amahloni ngomthizwa bami so yebo mfowethu ubhale kanjani uyazigqaja ke lapha yabona kodwa uthi ubafo ke manje la ngithe ngihamba nenye intokazi engijwayelene nayo sihamba sizikhulumela nje sincokola sabe sesihlangana nenye inkosazana enhle ewumngani wale engijwayelene nayo ithe mayifika nje ngoba ngiyijongo elizikhulumelayo futhi elingaxwayi umuntu sibe sesihamba sonke sizikhulumela cause nayo le nkosazane beyiyala siya ngakhona sambile kwafika isikhathi sokuthi kuhlukwane noma ubani la eyakhona okay uthe ngakusasa ngabe sengizwa le ntokazi engijwayelene nayo ithi umngani wayo lokade sambisana naye izolo uthe ngiyamchaza futhi uyangithanda sokani madoda yazizwa ezigeza ngamanzi aphinki kuba njena ke umvuzo uyabonakala yabona amanzi aphinki ogeza ngawo uthi mfowethu ke ngavele ngaba nenhlanhla ngahlangana nayo lenkosazana ethe igcwele ngami ihamba yodwa nami ngingedwa ngabe ngisamosha isikhathi okay ngabe ngingasamosha isikhathi yabo khona ukuthe ukuthi kancane la okay ngabe ngishuthu umfowethu ngabe samosha isikhathi okay uthi mfowethu ngabe ngisamosha isikhathi ngiyinkunzi yombhemi ngabe sengicela inamba yavele yanginika nje kalula kanjalo amanzi aphinki ayasebenza uthi ubafuke ngiyinkunzi yombhemi wakwabo ngabe ngisamosha isikhathi ngayi WhatsApp lengane yangitshela ukuthi okay ngayitshela ukuthi ngingakujabulela ukuthi ngiyibone sesinesikhathi esanele cause ngibone engathi iwumuntu olungile yavele yavuma kodwa yabe esithi inendoda yayo esebethandane nayo iminyaka futhi basathandana ngingazange ngiyibuze lokho kungixake kakhulu so ivele yagonyuluka nje ingane engazange ayibuze umfowethu kodwa ayivumile ukuthi sihlangane sabe sesihlela olwesithathu bengifisa ungicebise ukuthi ngifike ngidlale kanjani enkundleni ngoba phela kuyenzeka uyigedi penalty usulitholile ithuba layo futhi kuyenzeka ushaye phakathi so nami bengifisa ukuthi ngingayigage le penalty okay wayeseyivala lapho kumfowethu so yabona mfowethu abafowethu nabanye mabengathi yabo nje email yakho mfowethu ngiyayithokozela kakhulu nabanye angathi mabebhala bangabhala njengawe bekhombisa ukuzigqaja bekhombisa ukuzithemba ngomthinzwa babo yabona lokho kuyongithokozisa kakhulu ubhale nje ukhombisa ukuthi ayibhungulele elibhalelwa insizwa ezizwayo yabo kukodwa lokho kuyakwenza nawe ube nomdlandla even unyathela uzothi hayi unyathela insizwa ke la yabo so yabona into ekufanele understand ngalomuntu lo
ukuthi abantu bekuvezelile wathi nomuntu wakhe kanjani kodwa uyavuma ukuthi nihlangane. One ongenzeka ukuthi uyile nhlobo efebayo, yabona khona amathekeni ngisho ngathi uwaphatha kahle kanjani, wanikani kodwa ubufebe mabusegazini ngeke uzwenze lutho, uzofeba ngisho ngamgada, umgadileke hawu feba kakhulu, yabona uthothi ba right nalo mbhemu lo wakhe weminyaka kodwa nange ngifuna ukubonana nawe, yabo kungenzeka kube unokufebe noma ukulandelayo njengoba efuna nibonana kungenzeka mhlambe akaseneme la ekhona noma uyathemba ukuthi ayikhona okungcona ngakuthola ngaphandle, that's why efuna nibonana ngoba umuntu oneme la ekhona ngeke aza lokho efuna ukuhlangana naba. Uyacabanga nawe kungakuphatha kanjani ithekeni yakho ukhiyana nawe ni right ngokubona kwakho phela, yabona busy hlangana nabanye abantu la ngaphandle baya kuma dates banani, yabo obvious khona ungalungile, yabo so kukanjalo ufebe noma mhlambe khona ungahambi kahle phakathi kwabo, that's why ikunikeza ithuba. So wena ke esimene sikanje unethuba la kodwa kufanele uunderstand ubungozi balo, yabona ngoba ubungozi balo wena ungazithola usugaxela usufaka imizwa yakho ufaka inzipho njobe kuvezelile ukuthi unomuntu wakhe ugcina usufuna ukungena ngodliwa usufuna ukubahlukanisa kanti cha, understand isimo makuthi uyafuna ukuqhubeka kuleso simo at least you understand ukuthi zikhiphana. So into ekufanele uyenze futhi abo njoba nizohlangana kanje mabe senindawonye awuzulokhu umphuthuma ngokuthi uyamthanda kanjani, cha relax sixoxele nje naye umtshele futhi hayi understand ukuthi hayi unomuntu wakhe and awunankinga nalokho, yabona futhi akusona isifiso sakho ukuthi ubahlukanise, yabona fanele umenza akhululeke abona ukuthi hayi insizwa lenginavalo, insizwa yabo engathuso ukuthi hayi nginomuntu, yabo naye izofuna ukuthi hayi yabo lo uyena okuyena akathuswa nje nanokuthi nginomuntu, yabona hayi insizwa ethembayo le, yabona ayisabluthu iyazithemba, yabona umenze kanjalo umtshele ukuthi hayi you understand ukuthi unomuntu wakho and anginankinga nalokho and akusona isifiso sami ukuthi ngelinye ilanga nihlukane, yabona angifuni ukunihlukanisa, yabona umenze abone ukuthi hayi awusablutho, yabona. So njengoba ngisho ukuthi ungafika umtatazelelo usutshela ukuthi uyamthanda kwasha kwacima ungalinga ulibalele lo gama ngoba ubumoshe yonke into uzokuvela kugcizelele kakhulu, mina nginomuntu wami nje, yabo ungatatazeli iloko ekufanele ukwenze. Kanti ke futhi ekufanele ukuqaphela, yabona angithi phela let's say mhlambe nibonana endaweni mhlambe epublic, yabona into ekuzofanele uyiqinisekise ukuthi uyamqabula makuthi ni public mhlambe endaweni la ubona khona hayi ngeke kuze kulunga, zama phela nawe njengebhungqa wabo umtshele, mina ngithi mtshele ukuthi asithola indawo eprivate manje kade sisemehlweni abantu la sizokwazi khona ukuthi relaxele nje kahle sobabili singaphazanyisa umuntu, kungabe room kungabe indawo mhlambe la khona eseceleni nje ngeke kube khona umuntu abaniqolozelayo noma banilunguzayo, yabo but la khona nizokwazi ukuthi ke nibe ne privacy nyana nobabili. Kufanele njani umqabule lapho na kanjani fanele umqabule, yabona fanele umqabule, uyawazi lamabhoyisa awu3 hlezi ngwagcizelele ukuthi ha ugesi noma uyamhlaba, so kufanele umqabule ngoba isho ukuthi dependa nakhona ukuthi nihlangane endaweni ekanjani. So lo muntu abantu abakanjena ke umuntu nomuntu wakhe balahla too much, balahla kakhulu, yabona ngoba nawe usuke ezwela nje into ephuthumayo hayi ngoba mhlambe ukuthi yabo nje me drive ubufebe kakhulu, so ukuthi nje ufuna nje leyo nto kuba ukuthi hayi uyathola ayibelele umuntu wakhe hayi into esazulo yabo kancane that's why ngikutshela ukuthi wena kuyadepend ukuthi nihlane kodwa manje ngathola iroom ngaba kuhle kakhulu, yabo uyamqabula umthoba malivuma hlala phezulu kwakhe, yabo kodwa ungalinga uzomtshele ukuthi uyamthanda because mawenze kanjalo uzobe usuyilahlile, that's why ezobe sekugcizelela kodwa ngitshele ngine boyfriend ushaka cha uzibeleyo izibeleyo njoba ngihlezi ngikutshela ngithi hayi before umuntu attempt nje ukuthi umqabule oqala undlalele kuqala umncome nje
lamazwe ngihlezi ngiwasho ngithi hayi umtshela uthi ayazi umuntu okhulekile indlela acabanga ngayo uyayithanda yabona akekho umuntu wesilisa ongeke akujabulela abo uyawazi lo maze ngihlezi ngiwasho yabo ngidlalela ngawo khona nawe uzomenza ukuthi igazi lakhe lizinjani lethi ukuboyila kancane abona ukuthi lo muntu lo uyangibona ukuthi ngibaluleke kangakanani yabona simple kanjalo yiloko ekufanele ukwenza mfowethu yabona then ke kuyobe sekuqhubeka ke kubonakala ukuthi kwenzakalani but be careful lesimina sikanje ungazithola usugaxela usufaka inzipho usufuna ukuthi behlukane ngenkani usuyabalwisa nani nabo yena kufanele ayidecide ukuthi uyashiya la ekhona ufocus kuwena noma kuyisima kanjani yabo njengoba ngisho ukuthi into kanje kufanele uqhubeke nayo mawubona ukuthi uzoyimela mawubona ukuthi ngeke mawubona ukuthi uzogaxela gcina usuphatheka kabi kabuhlungu ukuthi umjida wakho uzofona nindawonye bekhulume phela uzokhuluma uzolibamba ugcine phambi kwakho bekhulume nje eshaya sengathi hayi akekho nawe so leyo nkulumo wena ma ukuthi uyabona izokuphatha kabi izimo nje kanjalo uzokuphatha kabi hlehla nje ungazuqale kwakuqala so ngiyathemba ngizwa mfowethu and uzokwenza njengoba ngisho so mangabe nesisoko sokubhalela umqeqeshi wensizwa ungambhalela ku-email ethi mqeqeshiwezinsizwa@gmail.com uma nje ufisa ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho ukhumbuleke mfowethu ukuthi umqeqeshi wensizwa ikhaya lenjabulo sho mfowethu.